ekan da, şahar. Bundan 500 metr narkotikada. Yapalım. Bo'lmasa, tur bu yoqqa tur. Bismillahirrahmanirrahim. Yaxshilik bo'lsin, yaxshilik bo'lib turadi böyle shu. Elimizga juda xizmat qilgan yaxshi ijroda bo'lsin. Bismillahirrahmanirrahim. Qarmab turasiz, yastığını. Şekilde. Bundan salattan damla duvarlar. Bize Calabat oblusunda, Calabat şaharında şu vakte çeyin qo'vqsizlik xizmatkorlarga hech qanday bir kvartira qurilgan emas ekan. Shuncha vaqtdan beri. Shundan shu bugun boshlab o'tamiz. Bu yerda Calabat shaharida 205 kvartira olib cho'ng solib o'tamiz. 7 blokdan turgan. Endigi yili shu salınıp bitib, shu xizmatkorlarga to'liq bo'linib beradi. Bu yerda negizdan bizning xizmatkorlar oladi. Ondan keyin bizden çegaraçılarımızga veririz. Andan sırtkarı şu Calabat şaharında yaşagan, Calabat şaharında şu yaşagan bir 10 öte kamsız, az kamsız bolğan, jana öte muhtaç üylerge bir 10 kvartirаны da qoşo bereydi degan ümittebиз. Bu жерде basa belgilep aytıp koyuşum gerek. Bu salınıp atkan üyler hiç kanday bir mamleketlik büdjetten je mamleketlik işkanalardan bir hiç kanday karajat algan jokpuz. Bu bizden ошол өзүбүздүн şeriklerimiz менен жүргүзгөн чоң саясаттын негизинде ошолордун бизге кылган жардамынын негизинде салынат. Саламаттар болсун. Ушул жерде башталып аткан иш берекелүү болуп, түрдүү апат, кызык, жамандыктардан мына иштеп аткан жумушчуларыбызды да Кудайым өзү сактап, эртеңки күндө ушул жерде уулдарыбыз, кыздарыбыз ойногон, бала бакырасы менен жыргаган үй бүлөлөр жашап, эл үчүн, жер үчүн кызмат кылган өтө берекелүү жер болсун. Көптөн көп бизден кийин дагы кызмат кыла турган, жана ушул жерден улуу инсандар чыга турган жерлер, куттуу жерлерден болсун. Кудай таалам баарыбызды ошол күндөргө жеткизсин. Амин.